Hojipawgi Maroiba Pauda, Fall Army Wamna at a Pambi Sinda Sola Katrahina CAU na Tizenberi Tabak Chatari. Amasong Jinjak Tamipal Tang the Lamdam Amo Hendabat Lengang na Paikaliba Tabak Asi, Lomi Sindaso, Mapung Fana Yohan Bapamde. Kurumjari, ISTV Manipuri Pawming Tabir Punamakutaram Noxari, Hozipau Sanong Epizari. Identification, symptomology and management of Fall Army Worm on Maize in Manipur Haibasida, Nomugi Oiba Training Cum Awareness Program Ama Ngasi, All India Coordinated Research Project on Maize, Directorate of Research Amadi, Central Agriculture University Imphal Sindana, University Asigi, Auditorium Hall the Pangchokre. ICAR, Indian Institute of Maize Research Ludhiana, Punjab ki sponsor Makada Pangtokpa Training Cum Awareness Program Hogdokpagi Thoramda Central Agricultural Apigani Central Agriculture University ki Vice Chancellor Professor M. Premjit, Registered Dr. K. Momosa, Director of Research Dr. C.A. Srinivasa Murthy Singh Bamioi Kyana Sarugyaki. District Mapaldagi Lakbalongmi Singda Hidak Kapnabapam Amadi Fall Army Worm Hidak Singh Yantoke. Professor M. Premjitna Hojik Chuzakta Tariba Fall Army Worm Til Makal Asiki Matang the Tizinduna Til Asina Chuzak Kaktanatana Pau Pambida Akaiba Pirakatra Habadu Yang Sili Til Asina Sohalak Payaba Singdagi Ngaktok Naba Honari Haiki. Climate change Lakmanina Maruana Nong Tabakisang Handarakpa, Adagi temperature Hanglakpa Shishu, Factor Amania Haina Koi, Lojini, Asang by the Haribitin Makala Simaru and South America, the Horakan, the Africa, the Yamna, devastating pace Oigre, 48 hours get the top of the House of the rice to the damaged totally. Kaitang, Larvel stage in star, Taruk Lave Simanunda, Larvel in star, Noring H. the Dadi, as I Massinjasi Pang Tavanina, Rice Kimanas, the Kajitang Nibing Toragata, for a damage Makti. Jinjak Mipal Tang the Lamdam Ama Ohenaba, Palibalenga Asina Tabak Tauram Kea Paikalibasi, Lomi Sing the Sumapong Fana Yohonduna, Ising Amadi, Makoy Tangai Fadana Sangwa Polam Sing Watana Pibiba, Lomi Sing the Pamli. Low Ubanaza the Humbudra Mapung Oiba, Senpam Wariba, Kaksin Kunogi, Tarabus Taduna Potok and Putoliba Lomi Singna, Ising Awaba Mayonari. Organic Poto Putok Labasu, Organic Hargi Mamal Tangbana, Chemical Fertilizer Kaya, Seasonary, Hiram Chida, Akanaba Pogdam Ama. How's the regional pharmacy Tarbus Puthokpagi Manipur Miamna Sakang Kiba, Kaksing District, Kaksing Kunogi, Jinghao local and a Kanaba, Tarbus Pax and the Tariba, Lomising, Makoina, Hariba Tarbus Singasi, Putokumato the Makoina Karikari effort Tizine, Tarbus si Tabana Makoida, Shenmitlon Kiam Hina, Hingati Haveness in the community Tanjadu, who has to be Lozone. I mean, was a go. Come see in a Kamato, Nung Sita Minina, as I sing Awabasi Mayone. On a postage, some of the Havada Kiji, Manga Poto, Kiji Anita to it. Sigisan Kizika within She Kiji Amakai. Masi Singari go Pangam with Kizika, Kiji Manga. Sinakayum Kijimanga Tamdadi, Kijimanga Kijima, some of the Kiji Kunkun Piri calcium, a little Passam never. I do a little peer with the Papuntadi and Peter. Ishing weapon is my Pambi, the singer Masani Tabata, my Pam Jamai, Ishing Lana Lambi delay. As a labor and Sagi, Kogi, Toby the Vaitare, Koi Dama, Patana, Ishing, stop to be on Sabi Petati, or Mayam Lomi, as you are with them. I am Mangalam Kunjo. I did Losanamon, Low in a hand of Canavazania. Low Yamatam Low Singay the Italy Mava, Singida pilot to the Mea Wibina, Engineers in Kalakam Ponabo. Commend now 6 years, look from Wooding go, low party Marimanga, Marima couldn't hear, Pokri Mumto will go, low from Woodin. Aina Sidagi, Akagi farm Sidagi, Aina wholesale rate the Lauraga, Aina Muk Yon money. Asumina farm to Posida. Adomatic Nungai, the More the Chalaga, 7,000 expend Oeraga, 300 na Aigi Oiva, Aduna de Aigi Imung Manung maintenance, Konaba, Katunga Shungam Laro. Aduna expensive Karima power later, Aduna. Business toge haiba akhoi damakta de maina khudong chaba phangbase wai dagi laiba phabni harsi kunchi nabje diamond ma khara yawi bi patas khara yawi patas no bilu ina khara yam maru ina yawi pina area ti yam hanthal li pina kari gino organic harsi mapung phana sijina bagi pot leitri se chathok ki damak
हंधबगी पोइबरा नत्रगा ऑर्गेनिक की हार सिंधु मरांग काइना फंगदबगी पोनरा करिगे मसी फंगी ऑर्गेनिक हार से खरा ममनसी खर तांग भाई तारे एरिया अखोगी सुपर मोइसिना खर होंगे से मयामना होंगसी ने क्या सीना भी वाने से पार्टिन ची मंगा गुम चंगे लो संगमनी कोई अखोगी पार्टिन बमा कोई किजी मंगा से सिरल पल सिंगम चंगा भी लिसिंगम चंगा सिदी सागी सामने मता एरिया ले दी लो मराम हापुने मतम की ओइबा मखोइन पुथोकलिबा मही मरोंग सिंग असि पुथोकपदा माइ पाकना मखोइन खंजरिबा वखलोन सिंग असि संगसिन बंगमननबगिदमक्ता अमदि लमदम मसिगी सेनमिटलोंदा हेना साखोतनबगिदमक्ता इसिंग मरांग काइना पिबिरबदि ऑर्गेनिक की अदुगुमलबा हार सिंग मरांग काइना लौमी सिंगदा अहुंगु ममलदा पिबिरबदि पालिबा लेंगा असिना खंजरिबा चिंजाक मिपाल तांगदबा सेनमिटलोंदा हेना साखोतपा अदुगुमलबा लमदम मम ओहेनबा ngमगनि हाइबसि आईएसटीवी न्यूज किदमक ज्ञानेश्वर युमखाइबम कक्चिंग खुनौ चिंहाउ लोको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंधना सही तरादगी तरातरो फाउद लेरिबा अंगांग सिंगे निमित मंगानी सुमसा थगदबा नॉन रेसिडेंशियल कैंप अमा ngasi वालभवन दा होडोक्रे थरमददा सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर एनजी उत्तम मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन सुमति वलाना मरोइबा मियोइसिंग ओइना सरुयाके अंगांग सामरोमना सरुयाबा कैंप होडोकपगी थरम अददा डायरेक्टर उत्तमना नुपी अंगांग सिंगना खुदोंग सादबा अमदी खुदोंग चिबन नंगलबा मतमदा मतेंग पांगनबा डिपार्टमेंटना हेल्पलाइन हांगदुना थमदे ममा मपा सिंगना अंगांग सिंगु मरु मपांग ओइना लोइना बगल ओइना अंगांग सिंगना अपाम पामदा फोंदोक्तबा याबगी मफम पिबिगदबनी हंदक पोकपदा ngairiba angang ama thamlamba amadi hundoklamba kaya asigi mahutta jenims amadi home singda oina angang sing adu thambiramu angang jokningba miyoi singna yoktuna miyoi bagi ha adu phanganse social media da khanthaba tawdana paw thagatpana maralaiba miyoi sing matam chana cherak piba ngamhandaba yawi social welfare gi leiriba helpline da paw piduna justice purakpada oina miyeng thamaningi haiki अमगी राइट एब्यूज तौबगी नुपी अमा एब्यूज तौरगा नमसलगा थंबगी वारीसी मरी लेनब डिपार्टमेंट हाना पाउ पिबिदबिदा सोशल मीडिया दा हाना अपलोड तौथुदना मराल लेबा मीसी ngantana लोड खिदना फाबा वाबगी प्रॉब्लम याम थोए अदुना सिगुम्बा अंगांगी राइट पु खोंगाउनरबा नुपीगी राइट पु खोंगाउनरबा मतमदा कनागुम्बना थेंगना पिबा तारगदी खुदक्ता सोशल मीडिया दा फेसबुक दा व्हाट्सएप दा हेक्टा वायरल ओहनबीबगी महुत्ता आइखोइगी चाइल्ड लाइन लेरिबा 1098 फोन तौबियु नुपी की ओरगना वुमेन हेल्प लाइन 181 फोन तौबियु नत्रगना डिपार्टमेंट दा अखंग मी मद पाउ पिबियु पाउ पीरबा मतुंगदा एक्शन लौरबा मतुंगदा माना पाउ दु फोंबिरगदी ngसाइगी मरा लेबा मी दुसु ngंताना फागनी अदुगा पाउ फोंगबदसु पारिबा मी दसु माइ पाकबगी पाउ ओइना सक्सेस स्टोरी ओइना फोंगदौरिना नुंगाइगनी मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन सुमति बलाना अंगांग सिंगदा लाइरिक खग ताकपि तंबीबता नतना मखोइगे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज सहोंदुना मखोइदा लेरिबा हाइथोइ सिंथोइबा सिंग उठोकनबी खुदोंचाबा पिबा चंगी हाइखि अंगांग अमना करिगुंबा होई यामना से स्पीच त यामना मा से मागी एक्स्ट्रा करिकुलर अमोइने यामना हाई सिंगबा यामना खोई ngang थोकपदा यामना मपुंग फाना ngang थोकपा ngamba adagi natraga angang amana sanabada yamna mapung phana magi mangon da leiriba skill se full akhoi expose tawba ngamba adugumba singa sina kari da kamaina mo punsida angangi punsida kanarak phangbage haibada angang aduna magi chawrak palambi magi thengnarakatu experience singa sida mana pihiba labor mana thadagiba magi skill adagi taw ek khana pangthok bangamakpa angang oringe dege dugumba wakhal achetpa do madugi wakhal duna mi ama oirakpa matamda afaba society ama semna bahonarpada adugumba makhalgi kogi wakhal chela iba angang singa sina sumsoi soidana afaba samaj ama soidana semi haibase aikoi punamakna khangna duna leiraba wapamaman निफुनी पांच सुबह बेस की फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग लोरब सिंगी कन्वोकेशन थौरम अमा ngasi लुवांग संगम दे लेबा फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल दा पांगथोखरे डायरेक्टर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल मणिपुर ने सिंधना पांगथोखिबा ngasi थौरम अदुदा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के अंगामी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन DJN आनंद अमदी एडिशनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग प्लान रिसर्च एंड सिल्वीकल्चर डॉक्टर एल पुनिमाउंग सिंगमना अथोइबा मिथुंगलेन सिंग ओइना सरुयाकी थरंगा मै लेनेना नौना फॉरेस्ट गार्ड ओइना
training pass torba miyoisingda certificate amadi asamba khudol post sing pidona pungning thakatki Thauranga mai lenena principal chief conservator of forest head of forest force ke angamina hauzik lariba forest training school asigi matakta matamga chunaba makhalgi khusu khulai sing laiba anoba forest training school amasu sanaba project ama sema loire haina Fongdoladuna forest guard ki training fanglaba singna makoina training manungda fanglakpa loksing mayam adu ningthina sizinaduna singthaninga eba mongda thabak tobiyu Tabak tabu matamda matak thongba official singbu ikai khumnabaga loinena sinariba tabak sing miyang bidamangni khanna tabak tobiyu madugi mahaina department asi miyamna thajaba department ama ohenbada mateng pangwa ngamgani haiki With the knowledge that you have earned today throughout for the last 1 year, please perform your duties with discipline, with commitment, and most important of all, perform your duties with significance. It is immaterial whether I am the PCCF, whether you are the forest guard, or in between there are many other ranks. Wherever we are posted, whatever job is given to us, assignment is given to us, if and when we do our job properly. Visnupur Forest Division na Manipur Biodiversity amadi National Biodiversity Authority na punna khusam naduna International Day for Biodiversity ka mailena layakpa sangdamnaba ama Visnupur da laiba District Forest Office Complex da pangthokre Our biodiversity, our food, our health haiba hiramda pangthokpa layakpa sangdamnaba aduda class 6 dagi class 12 fawgi manungda laiba mahairoi singna kanglup ani thoktuna sarugya CPI Manipuri State Council na sinduna Comrade Ho Si Mingi Chamakun Mapan Suba Mapokumon Thauram Ngarang Imphal West ki manung janba Konthokjam Kendra gi manung dalaiba Kamong Farming Community Hall da pangthokre Thauram aduda CPI Manipuri State Council ki Secretary Comrade L Sotin Kumar Manipur Longmi Marup ki Hanagi President Comrade Aishawa amadi Writers Association ki President Comrade L Ramesh Chandrana maroiba miyoi sing oina sarugya CPI Manipur State Council ke Secretary Sotin Kumar na Laikidraba Comrade Ho Si Minna Laukiba Thaudang amadi Lairaba Lomi Singidamakta Manga Taukiba Tabak Tharom Singbo Ningsingki Lamyan Bakanana Home own Bakaya Porpasing Manunda Ho Chi Minh China gi Indo China gi Communist Party Linkatpaki Iroinana Maru in South amadi North Vietnam Ani Si Punchan Bagaloinana Home own ba Kunayama Lingna with the Makta Aroi Valanting the American Samrajabadi gi Mayokta Akan Balan Punkaya Tenaduna Malem the Socialist Lepa Ama Porakare Manipur ki tongan mamapam singde school lingkhat liba kaya na school amal lingkhat pada sangadaba maru eba masa kaya mapung fadana lingkhat pana lamdam sida education bu fagi tahanduna miyam na private school simbulana uhalli haina All Manipur Recognized Private Schools Welfare Association thadorakpa cherol amana haire Jana kangnong chumna recognition tawdana board amati council na ningthina affiliation tawdaba school kaya na mahirui singbu lalon pot oina miyam da uhalle Nongne school lingkatliba singna school ama oibagi jana kangon kaya ningthina ngang jarkadabane mama mapa oiba singna su angang singbu school da mingjanma matamda school adugi mari makong chumbra habadu tidokpiu haire hoji pawgi marakthana tenba brem tanglojari Panthoibi Constructions Private Limited, Panthoibi Green Home Hainaming Thonjaba, Residential Group Housing Project Ama, Imphal Airport Kanakna Laiba, Bamdiar Haiba Mufamasida Paikachari, Clubhouse, Gym, Swimming Pool, Children Park Amadi, Auditorium na Chimbagi Facilities Sing, Yauzagani, Hairiba Flat Sing Asibu Lebi Nimbasingna, Nasimak Link Simbiraktuna, Hena Akupa Marul Kangbi Bayagani, Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Uripok, Tarangam Lekai, Imphal. Prepare for success and live to inspire with Kaziranga University's top-notch career-driven courses designed and delivered in collaboration with industry experts, enabling our students to get placed in renowned corporates and helping build their futures. Kaziranga University, the career university of the Northeast. Panthoibi Villas, everything you need to call it a home.
a gated society with 24/7 security, elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurangbam Laikai, Oripok, Imphal. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep. So you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Comprehensive Concept School Sangai Pro Airport Mamang. School asina horpadagi hona council na lowe exam sing amadi atopa board sing na sinba medical amadi engineering entrance exam singa mari leinaba study material piduna satra singu lamjingduna mai pakpa kaya purklaba school amani. Admission open class 11 science cum integrated course in medical and engineering entrance examination. Higher secondary exam da second position amadi NEET listing ani tara nipan ge state topper yauna position holder kaya puthokraba Brilliant School Malom amasung Uripok animaki admission form thazare. Position holder amadi non position holder singi special facilities su pizari. For details please contact office of the school. Desi Kaushal Amadi Kyuten Anina Khut Samnaraga. Everyone needs to learn digital Haibagi Pandamda digital marketing professional course singi admission hausare. Certificate asi government na sakanglaba Desi Kaushal gi makhada pibaga loinana Facebook, Google, YouTube nasu akhanaba certification pigani. Course asi 100% placement assistance legani. Akup marol gi damak Kyuten Technologies Private Limited Cocktail branch atanabi. Mem Higher Secondary School gari na education gi lamda sai kun surak pagi academic session listing ani taramapan kun gi class 11 science chatra singi free admission pijari amadi registration hausare. Khudong Sabasing 90 PC and above rupees 1 lakh plus laptop, 95 PC and above rupees 1.7 lakh and a laptop ki study grant pizari. Break mutung da taram namok sari makhataba pauda council na loba class 12 ke exam da science stream da ahum suba tarak labi Jasmine Haikruzam opagi thoram ama Moirang da laiba hotel irrigation da pangthokre Moirang multipurpose higher secondary school gi solising masamapan marfudra mathoigi mapi gani mafudra mathoigi class 10 base ki Friends Forever alumni sinduna pangtokpa thoram aduda Jasmine haikibada Delhi University da makha tamtarba matungda civil service exam thaduna IS officer ama oina bahotnagi haina khalli haiki yade dum chang naina nungtigi khara dum paba haidi mama bana aigi mung manuna osa singna khoi tamta honari base asi khoina khara akhoina sumoigi moi harau hunba ngamge moigi izat porok ngamge na khallaga aina sumaina council exam da handak third position taba ngamine na khalle Maki Apopi Pusprani Mairen Bamna Masanupi bu pungning thogat pagi thoram asi makatana thorakadaba phaba mairoi singbusu pungning thogal haningi haiki Moirang Kendra Buzakotpa Kendra mo henabagi wakalonda Moirang Kendra Progressive Front pusagotuna naungna sanglaba Moirang Kendra gi Kwakta Tidim amadi Moirangi mafam kyadagi front asibu sawaliba mioi samaga marpuma panbu taramna oppaga loinana sakhan maikaida khannaba mifam ama pangthokre Moirang Kendra Progressive Front na sinduna Moirang dulaiba INA da pangthokpa thoram aduda Kendra asida hana candidate oikiba Thongam Santi Singh Kwakta Municipal Council gi hanagi chairperson Samsera VV amadi hana pradhan oiramba yaungna mioi kyana sargyaki naungna sanglaba mioi singbu haraute amna okay Taronga Mailenena Thongam Santina haikibada isagi culture amadi haurakpham mangsilaglaba matamda kanglup adu mutkigadoraba kuidrabani Moirangi culture yaudana Manipurgi itihas sagatpada mapung phade hainarabasu ngasidi Moirangi culture nomonomogi mangsilagle masi Moirang macha amu oina tasengna ikaiba phawi haiki sakhat palamdam ama haibasi isagi phamham tokpa haksing tanba haiba mathok tai haiki Aram pabi sijin naga paisa tada hoda hoda Moirang Kendra mang thaba hoda madunani akhoi masigi development tawrakpa matam masi han muthat pa manda kale masi muthat pa ise ai kamai ngam dolo police na su kamai ngam dolo sarkar su kamai ngam dolo akhoi isa de awareness oi mindaraga akhoi isa la ai Moirang Kendra kanda yade ai tung da hori bisa isu kanda yade wa khalon da sangsin minnara ka da akhoi nu punna makse semjin ba
अबदी सेमगत ngam Saulising Samapan Nifumari Megi Tangkunda, Japanese Lanmisingna Manipurgi, Maibam Lord Pasting the Laktuna, India Ninka Tambagita Magta, Ahan by Yoroki Banumid Adubuning Chingdunangasi, INA Japanese Reception Association, Maibam Lord Pasting, World War II Complex Nambol Sinduna, Maibam Lord Pasting the Leba, India Peace Memorial War Complex ta, Hekalekatamduna Pangchokre, Thoramaduda. INS Japanese Reception Association के President L. Budasandra Singh, Vice President L. Vimol Singh, General Secretary J. Jiten Singh Yauna, Association के तय मियोई सिंह अमदी मालेम के अनी सुबलंजाबु हकथेंगना उहोबा अहलमन कैसु सरुयाके Association के Vice President L. Bimolna लान अदुदा हकथेंगना यावकिबा अमदी मदुगी मरमदा लारिक अमा अथो मतमदा पुथोलगनी हाइके कोई शहीदगी फंगबा जापान का मरी लेना वार से मरी लेना पोलम चलम मैम अखोन हूँ कलेक्शन तौदना अहन की मनाक लेरी हूँ पोचिंग अखोन मेंटेन तौर सेक्शन हूँ वार लेमहौ खाक्सिंग से फजना मेंटेन तौजरगा थमी पाचोई केंद्र की मनुंग चनबा लांगजिंग ग्राम पंचायत की मोइरांग हनुबलेरक्तगी खोइरोम निंगोल सादोकपम ओंबी मेमचा कोबी नुपी अमना मीडियादा लांगजिंग ग्राम पंचायत पु मियामदा लान उबा याबा वाफम फोंदोकिबा असि लाइवक चिबनी हाइना 3/8 लांगजिंग ग्राम पंचायत की प्रधान खंगलगले लेंगाक्तगे फंगम थोकपा खुदोंगजाबसिंग अमसुंग PMAY की मखादा महाकी युम सानबगिदमक चीफ मिनिस्टर एन बीरेन से इरकलगा लांगजिंग ग्राम पंचायत न फाजिंदुना थम्मी हाइदुना मेमसाना मीडिया फोंदोकिबा वाफम अदु अरानबा अमसुंग युमफम यावदबने महाक AAY की मखादा 2012-13 माकी युम सानबगी सेनफम लौथोखरगा युम साकिदबने MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंडगे महाकी मयुम सागे हाइबा मतमदा MLA की मतेंग लौजरोय हाइरकपदगे युम साकिदबने MLA AK मीराबाईना पंचायत असि की मनुंग दिलाइबा युम अहुम साखरे राजनीति की चिल संगदुना पंचायत असि लाना होनबा होनबिगनु हाइना अपील तौरगले अमुकसु हन्ना तेनमब्रे अमतंग लौजरी Benashia Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benashia Coaching Center की ओजासिंगना आइना एग्जाम की सेम साबा मतमदा यामना मतिंग पांगबिखी अदुगा PCC दगी आइना फंगकिबा स्टडी मटेरियल रेगुलर मॉक टेस्ट सजेशन ना चिंगबसिंग यामना चानाखी SSLCE थागदबा सिंगना टॉपर ओइनबगी दमक मतमगा चुनाराबा कोचिंग सेंटर असिबु मियामना थाजबा थंबियु नंग क्लास 12 पास आउट नत्रा थबक थिबदि केम कोइरा खंगम खिरोइबना ANT की 9 months medical scribing की certificate program में यावरगा था दा लिसिंग कुंट्रा निपान दगी होरगा सेल कया म लाइन तान बियारबने अकुपा मरोगी दमक पिजरीबा फोन नंबर अमदी वेबसाइट असदगी खंगबि बियारगनी The all-new Swift, driven by technology, smart play infotainment system, AGS push start-stop button, automatic climate control, smart key, steering-mounted audio control. Powered to the core, petrol MT by AMT 22 km per liter, diesel MT by AMT 28.4 km per liter, safety leveled up, solid hearted platform, front dual airbags, ABS with EBD, fixed with child seat restraint system, reverse parking sensors with camera. Northeast Ahanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI की license पंक्रबा Ministry of Finance Department की Financial Services Government of India ना Sarfasi Act 2002 की मखादा Financial Institute अमो इन सकंक्रबा प्रधानमंत्री आवास योजना Housing for All मिशन की मखादा subsidized loan पीबदा मांगजिल थारिबा पांचोई Housing Finance Company Limited अमदी मसिगी subsidiary company सिंगे सिस्टर यावना पुनः branch तरा हम दोयांग दुक्चरे मियाम financial facilities सिंग लोबी नबनिंग सिंग जरे पांचोई Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. India की अहानबा नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न पीबा सिल्वर ड्यू मखल सुन लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu
ग्रीनरी ई मोटर की नुंगाइरबा पाउजेल मियाम द पिजरिबा खुदुंचाबा सिलोबियु ग्रीनरी ई मोटर द फंगलिबा गाड़ी मचा सिंग असि मनुंगदा अदोमना लुपा लिसिंग 10 खक्तमक डिपोजिट तविरगा अपामा मखल की गाड़ी मचा अमा हेक्ता लौनबगी लोन की खुदुंचाबा पिजरी असि त सुनतना मफम असि द फंगलिबा ई ऑटो रिक्शा की ओइनसु लोन की खुदुंचाबा पिजरी अदोमना डिपोजिट तविरबा मतुंगदा अटेनबा नुमित खरन की मनुंगदा अपामा गाड़ी लौबिबा यारगनि ngasi maglang sinbiro aikoi की एड्रेस ग्रीनरी ई मोटर कैसांपा जंक्शन चुरचानपुर पार्किंग जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हकचांग सोगथरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगारक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु In position lorwa asida UIS na yamna chobu thoda ama lobi ki UIS ki study material sunte series yamna janaki UIS ki class changna ne yobna aingonda yamna kara ba mo lakadore SSLC examination sin ke prepare tawriba sin results ko dum UIS ka thaba thanani so come and be a part of UIS break ki mutung amuk satram noksari makhataba pawda हौकिबा था सिगी तांग तरह की नुंगचलदा नंबल पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा ओइनाम अवांग लेकाय दगी हेनाम रविंद्र कौबा सही निपुत्र लोम सुरबा मियोय अमना माक युमथंग नबदा लेबी सही 13 मुक्ता ngairibi nipi masa amabu इजन मांगहन नब होनरमी हाइबगी मायोक्ता ओइनाम कम्युनिटी हॉलदा मियामगी ओइबा मिफम अमा पांगथोखरे अनिरक सुबो ओइना ngarang पांगथोकिबा मिफम अदुदा ओइनाम म्युनिसिपल काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन मोरांग निंगथौ थंबालमरी कॉलेज की हाना लेक्चरर ओइरंबा ओइना मनिबाबू यावना जेएससी की मियोय अमदी लेकाय मियामना सरुयाखे जेएससी की कन्वेनर मुटुम रमा देवीना असुगुम्बा अरानबली चचटप सिंगबु खुलगी मियामना अकनबा फिरेब लौदुना खुलदगी तांथोकपगी वाफम चटनबगा हौबगा लोइनना हेना कनबा वारेब कयासु लौरे रविंद्रबु आइनगी ओइबा चपचाबा थबक लौखटपियु हाइखे अखोइना थमजरिबा वारोलदी अखोइना गवर्नमेंट की साइटा हाइजबा तारे पुलिस की मथकता अखोइना थमजगिरिबा थबकसिंजे मपुंग फाना यामना अखोइना मयामना लौरिबा वारेब असि चथाबिरकपा मसीदा चथाबिरक्तबा तारगदी अकनबा मोंगदजु खोंजंग मथंग मथंग चंगसिनजरकनी लोइना लोइनाना थुबा मतमदा मागी तवम थोबा कोना राय ताबदो ताबियु अखोइना हाना लौजगिबा तांग 13 तौजगिबा मीटिंग अदुदा तौजगिबा लौगिबा वारेब अदु होंगबा लेजदे अखोइना जोइनेशन कमिटीदा नतबा वंगांग संगांग nganगakpa थोगलबदी मधुजु रोबिंदोदा लौग्रिबा वारेब असिमक लौजगनी Indian Army amadi PN Regional Institute of Skill Development ani napuna sindana morbungda leba Jwalamukhi Battalion Posta Free Training and Placement Program on Hospitality Management ke tha hum chathagadaba training program ngasi Commander 59 Mountain Brigade Chanapati Brigadier Rabru Singh Sana Medal SM Commandant 38 Assam Rifles Colonel Bimal Mohan Naithani Ching Tam Trust के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमन वांगखैरापम अमदी PN Regional Institute of Skill Development के जॉइंट डायरेक्टर अथोपम विक्रम सिंहबना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना हौटोखरे ट्रेनिंग प्रोग्राम असिदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफमदगी लाकपा महैरोय नुपी अमदी नुपा 35 ना सरुक यारी वांगांग किबसिंगना फोंदोंलकिबदा ट्रेनिंग प्रोग्राम असिना नारोल सिंहदा कानबा कया पिरगदी हाइना फोंदोखी मोइरांग केंद्र मनुंग सनबा क्वाक्टा ग्राम पंचायत अमदी क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल योइबा था तरुचुम चथगदबा रिमेडियल कोचिंग क्लास अमा क्वाक्टा हाई स्कूल दा हौदोखरे चीफ मिनिस्टर ना लमदम असिदा एजुकेशन की लमदा एहन मियंग थमदुना लाइरिक गेमिनेसी हाइबा स्लोगान की मखादा पैखलकपा प्रोग्राम की सरुक अमा ओइना पांगतोकपा कोचिंग क्लास हौदोकपगी थरमदा मोवेस की असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर मोहम्मद आलम आजाद मोइरांग कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद रफी शाह कोचिंग क्लास अदुगी कोऑर्डिनेटर फकर उद्दीन सिंहबा मियोय क्याना सरुयाखी अपुनबा महरे चहुम रोमना सरुयादुना चथगदबा कोचिंग क्लास अदुगी मतांगदा कोऑर्डिनेटर फकर उद्दीना कोचिंग क्लास असिना ट्यूशन तोबंग amjadaba mahiroi kayada sauna kanaba pibaga loinana education gi lamda kumang section mangam le haikhe loisilakpada maroiba pau amhana pisari Full Army Wamna atei pambi singda so lakatra haina CAU na thizinbagi thabak chathari amasong chinjakta mipal tangdaba lamdam amma ohenna ba lengang na paikhaliba thabak ase lawmi singda su mapung phana yohanba pamle
फाउगी ओइना दे एसबीने पिजरबा मणिपुरी पाव मतंग सरोजरे मेंग ताबिरो पुनो पोमुकाना थोंजरी।